bune egero bitayete kogenda buna biro kibona sepechi yakabiri gazeti tighten your belts oni no sepechi yagatani gazeti and by the way ngoze kubwadra na kandagira gakego don't misuse ngengeli sana banye kobwete nchara ya butuko tigamuga sotoragiragire bono morgo onye gukunyara that is asebechi yakabiri gazeti ya Taifa Leo ni watu roboti ganga kimura wense ya Kenya Mosque Daktari William Ruto akorete taro yaye ya mubasukano ase county yaye kisemo chichil Doret na kwenda ase kanisa ya AIC ase nera tuale tumusangiriro ngo saso etase kanisa inago nakoba na bali gusanga ase kanisa ya singinje Pasaka batebanga abakenya tumekanga kiye Pasaka goso mugondo simekendagira kegera Kenya tugwatindagira at the same time bono ogo ose umurai wense ya Kenya Mosque William Ruto na boy umurai bwo mubazimio Raila Odinga niko bagenderete bose migunga bakole chinkwana cheye maseyemo elindense ya Kenya bwene na gukorera umurai okane bwense ya Kenya Mosque Mosque Uhuru Muigai Kenyatta nere nakorete taro yaye chisemo chirikie Mombasa asenera ikanane aigranta se kanisa naro chiga koliri sakramenta chisemo chirikia uzita nyali pale AIC pipeline alikuwa pipeline church kanisa nere okay nafikiri yuko Mombasa alikuwa wanasema pale alihudhuria misa ya Pasaka katika kanisa Katoliki la St Francis of Assisi lililoko kule Nyali Mombasa. Ilikuwa ni Mombasani pale. Roboti unorora sepechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo. Rais William Ruto ndiye aliyekuwa AIC pale. Yes. Chi estate chechae ase county ya Kericho Bomet na Nandi. Ndio. Nigojia nyororo wako. Kwa nini? Chi county jisa tokonyo chibegete kina sekigambiro bakotebanga bae uli bakaliyo gopima. Inga indeed chi estate chechae. Obole mobo bakoteba babuata samasakara nekeno on the ground. Onye bakotebanga babuate go 10 acres. Is it true nga it is 10 acres? Maiga yaba na inchi abankuru si county chikorra mikanga babuate obole mobo nene. Ikigambiro kiaba ete chinguru choko enda gopima. Bakonyoro obole mobo libole excess. Babo possess kurwa CGT estate county Nandi Kericho na Bomet nombo ganura sepechi ya gatano gatatu singa seti ya The Nation pechi ya gatano no pechi 10 bwato mugano kegangana ki umurai gwe kanisa yake Anglican ega Kenya Muroke Jackson Ole Sapit akotebanga I have no regrets over the role in 2022 elections Daliwe itia segento kende yonzi akoleta zobo jolibu akoleka no mujinyi okatano gatatu mwako weta nani huyo Jackson Ole Sapit ndio sabete bomas of Kenya atokea dada watu kwa nisa mbuti ngansi Yento ngire yake kuichani sana sepeji ko kende kiryo kora ubo tuki ubo bachenu Kemri ndio Nama Liogo Kenya Medical Research Institute Eba mwatu kiro roboti getege yorogo ichani sana Bako tebanga Ikorominyo ndreli ya mache Bono liya chile imeyense ya Kenya ndio Ikole turere bokoro kunga meningitis Eba tebanga Ikorominyo eli Igori soete meyense ya Kenya kurua zense ya South Africa although experts no South America although experts bakotebanga mbamanye tibu yanga na kiri ajite meyense ya Kenya lakini yekagire ngano monto lireta ndio bono igali aletire obuobo bonene ase chinsemo chiri arene chigosime komo chere tuna bono Mwea irrigation scheme imeye county ya Kirinyaga na se abuate wetlands tekitwanya ko wetlands etente na macha ko terema ngosebirugo ebiru now that's the one yes miyense ya Kenya kira chikolento obobo bonene kotebekana nga eli kwambukiri wero wa meningitis so bwa ni hatari sana lakini nani alileta Kenya sasa tuulizane tu hapa unajua Muda galinde ndege naliyo agachaka jutake anejinyo ni chifa chifol chechi chia kabeira nyinge
nari ji alwete jigacha sa lakini gente que monte tengo de dudas sai bwa Afrika ya sawa le mo sai bwa Afrika que tu haruta iro vinde vinge sana by the way there is a reason as to why ya sada to get there way to there is a reason ai taraneli yo to bwa de remelia sana maito kwale ko rikoro na yaje tege ntabazungu bale kukwana nga kisabira Afrika bo lero mboso ngangu kubale buna hivi sasa ya sai ningo we didn't die like they were expecting ato Mungu ni Mungu na kazi yake inafanyika kwa utaratibu. Asipecha kani gazeti ya Taifa Leo. Pecha kani gazeti ya Taifa Leo ni watu roboti gaiga igoro ya Waislamu ngakibago kwana igoro ye dini ya baba gatebanga ukwani litalia Nyasaye go teisaini ngaigo bono kwabeire kabisa nita kirotige bibe na kumwege na gwetania bwa the same time ekimbekirigia ipoa yachakire gukora obutukinga ngaki omurayolia obodaboda nyarete kwa kago ito chisemo chiri chia Meru at the same time oboiti bokolere me yadarakaniti na Lamu nindo chega igo munyakirugo bwekyombekyo moroke Mominchori ebicha ya yenkoroke bekire gaiga una bacha kirego kora utugiba the same time asepeche gatani gazeti ya Taifa Leo ni watu roboti gaiga buna familia ya moya nkanire egochi kumutinde ka umwana obo yo itetwe na gosambuga sekenyoro chisemo chia murangaria kugwatekana nga igatagete go Kenya banda somuchi y'abantu bakamoita bona baburi batari ngomono igaba onchibobe atambata geti gutinde kana no mubero ya jamani inakuwa nzito sana bueno no gaiga ekatunira igaiga very interesting rero wallet yeligirenga treasury wallet ibwate ne badge ya serikali coat of arms Simba alafu yunchuire bono esa munsire go jinze igento gete kurumene shiringi ya 10 nireke bungu yezati I think you get mongora gete bajido yeah 10 bob 10 shillings nige bungo yesa niga treasury ntombo bibire bendenke aja ya serikali kendenke I think at the same time as a pull out yenga seti yege kunga DN2 lero baligireta mangana kunga junior sports kwanda lera mangana ya bana bakeba batanga how to study for a subject you dislike yes akira nyare ko somere subject yo tangent complete wewe ukoro mubwe kana ryo kabune sabu chemistry physics na kadhalika como le critica iga at the same time lisa karandi begerega ya social studies sabana bali bari serious yes social studies to ka chodre kore ndelia kurukunga to ka chodre ke timu to makirika relief side reward side nyembe kukusaiga kujigora maraba imbura yamanya go imbura yamanya go tuense momoino waro rali chorire over different for a convention already kabisa tambira na inyoira da boy goli sakarandire ga boy goli ya sakarandire ya muri KCSE chemistry paper 1 ndio na KCSE physics paper 2 na bekirega iko mwancho mapere go sepulo tiga ngasero D2 asepiche katana bato gazeti ya Taifa Leo ne kwatega igabuna omosibuoyo mo oyo tamete korwa chere ya moimense ya South Africa wono abwate tu mense ya Tanzania igakotebekana igekorete nga okure bagakaganere kumbe no muntu mungao agatama kurwa chere kinimba mubwatete kale na no murugi oye no mukageru ndi na indi igomba takire bona igakotebekana nga by the way gatagete gutama gocha ense ya Kenya lakini bona na chira nigwe ime ya South Africa at the same time abasaga nigo basaga nete na kubaita abantu 54 asoko barasa imeyense ya Nigeria ense ya Chad Chad kutoka South Africa yes bona ogeta ketego como serio moambasa da bwense ya Germany bwense yuja sense yo ase kasongo ba tabanga impolite attitude njira kukwanira ba Africa sense yo njira ko ba treat elingia sense ya mwere bwana como serio within 48 hours yuja sense yao tutatia kuchua bueno la serie como que anda se gazeti ya The Day Nation na boigo ense ya China se pichemera onde vere una bale ngekorokia obo
Nda tebe military chinguru chiabo chike military n'abana jeshi n'ibirwaniro babwate. Mwana no muri kirasebe ya Emerald. Akora giyani bunyangongo bwabo sona babwata bahami batindi na kadhalika Ibirwaniro bese. Asepechi ya 10 lisakarandire galia science lisakaralia kabiri mwaka 2023 wanafunzi mbarokonyora bali very serious konyora bandi tekoligere na bakoligere science bomanyangange kerenderete kabisa arafu machibungo charabwato kuna bwepima ya sara mitangaserega no bichoris ndio seti ya fani sana tenga vile chaka wa actually matende all the same tunashukuru kabisa tunanda siko sasa teto nda sega sali soli na bagosoli ndio chegaiga kuna mengi yamemulikiwa hapa asega soli soli na bagosoli chigosoli chia school chi secondary ni chigenderete gatabonde are heading to Eldoret ndekoranga kinari chigosoli chikogendera etimu ya Gor Mahia nyuma yoko ikora etimu ya Kariobangi Sharks chibolibere ase ligena lisagero negenderete kora MSA ya Kenya Premier League kokati bosubwanya sana etimu ya Tusker yibo yayikorete etimu ya Super Pack chibolibere bo gase ligena lisagero etimu ya Shabana agosoli na ligere ya Maseyemo igo barwete makali yegoliyemo aseyemo ne timu ya Celebrate sibago soliti abasolingia sana ibone korupnya timu ya Shabana bado nere tanganya se ekimina nekyo ya National Super League ekero etimu ya Moranga Seal na Black Stars na jirochi chigenderete ko bwase chiko soli chichiabo se Moranga Seal ya yebugete timu ya Daraja Gogo egoli masirigene lisagero asegeserukiriya Kamto yoyo asegoli yo eyemona ya bene ya nyose tibweno mugosolia umukuru w'etimu yanzo ya Shuga muruke Titus Kapchanga Gusi United ekaye w'etimu ya Kajiado goli masirigena lisagero akero Kevin Olanda ayanyose retigoli yo ya bene etimu ya Kibera Black Stars ikayikora SS Asad chigoli bere asirigena lisagero ya Arsenal ya sogete makari ndio timu ya Liverpool na sogete chigoli bere asibere ikigi yake sana ile point kati ya timu ya Manchester City na timu ya Arsenal ndio lakini pia difference of 6 points yes Arsenal it means Arsenal isa kubugu na Manchester City then ngoso era sabe sana yes ngoso era kana bugo chikuwe tournament ile itakuwa nzito sana nafasi zitakuwa finyu sana Wembe ni ule upande wa timu ya Chelsea bwana Chelsea wanazidi kukunguntwa tu walipigwa kichapo kama mburukenge mbele ya salamu egoli ya bazali kinaliza kwa timu ya Chelsea jilile bibengi bibe yabinye kangeti igaira nulo sana hivi so Chelsea bado wanaendelea kupata masaibu kwa upande wa dondoo bana tudondoke tu leo wacha nikupeleke leo kule Nyali Mombasa Nyali Mombasa bwana lakini wanasema dunia mtimkafu kiumbe usiwegemee ukiwegemea utakubwaga na dunia ni mfiringo tu unaweza tokea pande hii ukatokea pande mbidi niweke Kiswahili kidogo kwa sababu tumeingia Nyali Mombasa na wale president ya kana ya Kenya Uhuru Kenyatta mungwana yo moga igachise mo anchani naende eyi yarenge kirenganga mbashi gukorera senyo what happened dibono ko bacha ko mu moyo naga bono ingakiende yonsi omuswatio yategetebesa nkiligento gekongu asomo ngwano yokubwatuka musacho yakabaga komwachi beza chinyinge akabaga kumugorera binte binge akaba kumushugulikira buya elindo muswatio yarekane ko babuya kubwa bunarenga omanyete bakote bagikira kwachi asigete kokorosi asa yabe buya kubwa buna kwaya nyora so mungwano yakabekumukia kabisa buno yibwa mage elindo legacy kai
iga gwikanda cia sai kena na uraji kwa wale jengo jikumilikia saya milele igongu ya roseliane utajiwaje kai mungwaro yo kubagenderete gichinga uneyo wono musacho yo tabu ati ujumbe ndio singa muswati yo netoke kanyomire guseretoke kabwate mwana ekiegere muswati yo tamote tingaje nibwate mwana tamote wetinje ninyo mire gusekende nkere no hakumwambia ikawa vipi siku moja umungwana yakaimuka ngo genda ari soboka ekiraimuka agenda soboka rende kuna kubange bintu ngakero kende na bara iro muswati yo kanyo ari bintu mbire inoda yes okay agaika bono emarogobe yemo na turiyete nyomba mwae kabisa bono goika ara agoja kuligireria mutandao tu na kuligireria mutandao esemeli ya Facebook gakare go scroll ga brigadier araro musubati uri bice yo musubati uri kare na abana baye batatu wale no musacho wale unajua jamaa kuamini enjoying life maze family moment we kuna kusikira wali akajara chibice chinde bakire bali muina ali beach muino akega aba mama ngina muina nandi chibice bagakire we ana mungwana hakachaka kwa yana bwange ngole kamente kirundo kyugwakake nige baba tebe waka 72 times na minute ikachaka waka 120 tigai mukiesini akiru muswatu linda koleki amugoli nganere gusaba ntungu bwekana bali brigadier ga kesini mungwano lyaga kongonte simi muswatu litaimugeti simi yae wono ega video mungwaro litarajika mwira karara maambie keraboka iganyorete SMS asesimi yaye ekomote ndugu yangu I'm very sorry, thank you for your time. Biamona asekedi yonsi kwangoleire mimi nilinyakuliwa kitambo, nina familia yangu hapa niko tu pale bwana watato wa kuneke ondo kogo kumingeni bo yae konye yae by the way ko spend a lot asumu swati you hano muro yo sinuwa kya ko roma taka sinuwa soka kuru nyomba mwaye agatanta da muntu tayo komo comfort yali bweka ngono yaga kolera bwana gutwara depression yembe wekabona aje kuwa normal vizuri bwana toto wa wenyewe bwana atakuwa tu sawa mpaka sasa hivi oicha hai mazee yani taraba buyapi ayumba te bwana hade kumbe ekechibesa chiaelire tata hade goje gukirigi gitoke ne gasinko go save ne problem na bura gache nyomba brigadier myake mengi lakini kwa tagora ni ndo raisa hey ujamaa pole ndugu yangu that's all I can say sijaamini kama umemwambia pole tu peke yake. Nimemwambia tu pole. But next time. Hey, next time bro, next time. Before utarani ya kuinvest. Chibese chia wazo musubati ya sense ya bono ya ikeire. Ndio. You need to be sure about that. So, umaje tabantu basobo. In fact, umaje tesobo. Number 2. Are you sure? Are you sure? Na weko rasa. Tongia jia hume ni maliza. Number 3. What is your long-term plan? And how committed are you to make it come to a full realization? Otherwise, abura kolera zo ngwaro ya kolete usabe zaidi. Tiako barajibese. Yeah. Tiako barajibese. Ase ngoro yo nyumba yake bara. Ali asobwenge. Tiako barajibesa. I'm telling you. Ngochi asane shilingi. I'm telling you. Kera ukiangira buya. Karaba shua nae buye kora sayi. Aba chances chai buye kwa sayi. Very minimum. Limited sana.
Asamba tukabona. Ibura tukokwana. Yes. Inaweza kuwa wewe ni mtu wa rent. Ndio. Mwingine wa nyumba wa nywele yuko. Inaweza kuwa wewe ni ya viatu. Fashion mpya ikikuja, alafu iwe form naro. Naro kuru credit umete. Oyo ndivwagirwa. Lakini ngote babali nga experience is the best teacher. Lakini tata ni experience ngirora eterege kongu. Pakosi nyuko bo mwalimu uyu. Muntu nakama goteba. Experience is not what happens to you, but what you become out of what happens to you. And I agree with that. Ikiona wake beka buyanga ki? Experience taligento kali ugwetera nga wanga haitire yani ngoe toge na uchi muhini. No. Inki kwaba out of ekiwaetera. Ikibona kiguru kwa experience. Igonga a product. Very good. A product. Ya waitire kiguru kwa experience. Okay, hapa sisi bwana. Yo gazeti ya Taifa Leo we manya yo mnayanda manga senchira yo wikira. Gazeti ya The Daily Nation we manya manga mulikira senga seti ya itukoli arero. Ayo narairo bonto. Karaba shua. Nawe wetu wala sai. Nanga kuruchi takijia. No. Chelsea.
Yes. Ndio. Kweli asile chiyeviro na ende tulikuwa ka story kamba tukaita kwa temania kene moja kwa moja imenawa na gitari na ende sector ya health anemono ya gitari inja vede develop by the way wana mukala kwa lega si se yobora iwe county timadinga garokende emere mona kega ndred kende kere ya salikirande. The origin is working per se, lakini rende karama ndota na mshahara kana kuna kwa watu bana kitu wanyo mshahara mgumu kama tarehe 5 kile sana bana communication day leo tu awekele tunajika setting na serikali tu watu basi and you see most of them ya waka no mtu if they are not motivated anywhere. Yes. Toka kwa kazi haya uje tumuna ine chaef ndio nyete hata nini tiko nyara kwa murwa ile na jeti kwenda kwa rakata the same ine chaef na rego tumeka na nje duali. So by the end of the day okonyo kwa chante geti complete and we are like millions of the people we are the na yo watakere ni chanda yumu we at the same time na no wate mechanda ono ngo okonyo. Okay. Omonye kiroko ogdeno ruoke you're a senior clinical officer. Hano tumaitinga ngakimo gendrete ko kole mirimo haho nakimo ko motivated ko kole mirime yibunye gitari na kirokende kero musaro tayo wikabono na kirokende ngaki ngwana chinde chya kole rukone kingo musara go tokole asabana iga ndo wato muchando sengenje na communication even from as a employer chito ndio mbali go durikira wato tevinga musara no chonyo yo kolega kwa koro mutien kwa ganyo mushahara osoe kwa nyara mushahara toyo there is no way monde yo gotenga mushahara yo nyorira singenjo ya yani ne chinga se tukunya gosoma na into twarana ki muna bone serikali yo te very broke inga bono into tu ichuriri gonga na kikigere tutarakan lakini as the employer nyero ya kolire ya nyarire kwa bage gutwara obworo aso guturikira no ene bintu biri bigutwara kinga umutinyi oje basenjiri gocha gocha ono roche buna ban ekero monda maitengo kolega asoe asinya gitari ndio ondago maitenga no munya gitari gali siko aho ibuli na barabumba mba maitemba someti umwana akagenda munya gitari yao kara ekero bakonyoranga no eto kunyara gutuma no nyenkende okonyana na abana bali bamino mada bante bakobwanga chibesa banta bakara konyora bamanya ko bachitumia abanyu bande batana manyi mani bakari kunyo yani bono konyoranga bugima bwitu bwachakire ko babo kunwa singinje ye chi county chitari gutwaka na chibesa na chira chekara bono chiko boli go gatanga serikali ya dabira besa njikore tikinchiya bono doigira se ekarongora asome buku nkorora ebuku yotabanga oyo gokolega asi nero kuragira uri utari okaraga sitaragira ndio bono sai ya serikali yatubikire ni sacha we that abantu bari tukaraga kolega zina tutari kuragira singenje gasi ubunya gitari to konyara ko batogende gasi abaruire na embara we na bakonyara wasabirwa makwa lakini bono roje kira lituko na tole gasi lakini besenchiyo. Okay. Right. Munjo motegereri tugukwana na Ogden Obuogo no munyakiro gw'ikimbe gya Kenya Union of Clinical Officers urusageru wa KISII no mo secretary general Muruke Victor Wanjide Victor timayenga kero kende inuna abanyagitari mubwate procedure ino ya communication timayenga robot kimubwate anane mono kurwa se serikali ya county tatebana mono county ya KISII gotere wizara yobo chenu kero kende ekereme shale taracha wikabona it's bonega for the last 60 days communication to tu anyorire yani what it is substantive because you see normal calls ye chuna ngoli masaranga yule monta yo ta genuine ringa egenteneke kegenret ndio so far ese department yetu health uneta yo to tell what is happening na ekena kina in written ndio you know you see we are a union union is what the procedures of communication ndio you see ekana to ekire overstretched that's why to akire for the last 60 days but the serikali yebangire ego twaganyire batatebi no akasakarakari the previous government ya kulikanga ya mosalo dire iri because of this and this and to bari para to this love letters yes going to strike
Ono there is no communication. So record the first regime ngo ya ringe signal Ngo communicate ya ringe lakini abono signal teyo ndola tabikende ne so far there is no communication. So eye muraire getambukero muraye gusignal eliyo mware kwa iwe signal mwatebanga mwachire korowekana What is one kana kiroje 22 mukereri gora abantu baite bacandegete ba abantu baite bacandegete barikera rituko utuburi emishahara ngayire kironi cyana kirwe oko cya message ko cya mwalimu KCB bakobikire CRB into beyond beyond abantu bacandegete wona munanje mukana naliyo gotieta umwana statistinde ndio na abukire ko mwana totebe tingwa tena nesiringe kongira kondusi mwana go chinyi nyagitari ndio and babegete getabu cyo gusaini ngari nga pakambe duty by sambili ndio balikira maruba bata banga you have to report to work failure to which ngo putule njake gotara ko suneka paketauni zaka pingo chako oi kanya gitari oli kamurete muntu kiora gukwana empara lakini ndebe Victor ayino secretary general tiendera ko gundo mu gitari oli yora clinic officer no specialist ya mangana yo gatebanga mangana yo kora mangana surgery na kadhalika asa mu gitari bo bwate ndikuru kwa house allowances n'ibintu binde yate kera serikali yako ile mirimo mushare kugwakana nayo gwende kumanyanga na yuwende komenyange ilinde miremero tunyago chandeka gwatabira ngururi sundeka bla mingi tena yuwende kumanyanga kiweke mirimo. It's okay kero mudra watu chisi so komenya but you see house allowance itaka ni promptly na omeni itauni ndio ngoja ngora asante sana ogde no vuoge ndo munyakirogo wito mbegia Kenya Union of Clinical Officers urosagia ruwa KISII kero kende ekeombekia Kenya Union of Clinical Officers kero kende ebere muya inene emenene neririye na indenge tambukiro kimwiriri ne union ndiko na kinga kero kende muya gitari bane konyora baregana bia bana ase kimwigete kia KISII clinical officer ne binde mbiro ya KMDBU mbiro ya K9 ndio represent period nilete amasirai ya bafanyikazi ba bali ba korase afya elasi ito mano no kurwanira abantu baito ndio rinde banyare ko baba gutwara asagi ya okolega sibaka n'imishahara yabo buya nande mbanyara ko baba ko ba victimized yani to batete in case if there is a problem nindo to bana to raise issue yi one issue ne imishahara roche twachakira kunye kwanira bona iga asengencho abantu baito bagase ngo totebinga bachandikire yes na intu na barayi babonto kunyara gukira goikabona totebino n'abantu bonse asibale naki mindombiri biyase abantu baito mbachandike tasinya gitari mbari konyora bese none kera mo gocha kurwalirwa na inu monyara gumo gutware kerengerere kingaki abanyagitari aba baito baguturwalia na barumba bwate problem ibona to kurwalirwa ndio na ande to burwairo obwo bonyara ko babokoera so that ya abantu baito banyole service asengenjo ekero gutwara umunyagitari obwate stress for example ndio kuna bono fikta go taibinga no wale alingitia ta kubekerio ekero bwate umunyagitari kubekerio obwate stress ngatara kanu bese na wese konyora kende mo igure nga umuntu nabitutulie go elio go litare ngirirario asengenjo yi confusion ndingwa kero uri kurunga sikuisi chikansa njiro abarwiri abayiboli barware te umunyagitari narotogete uri kusaba muruhiri kibese bona yamanya ko bamagana makungu asengenjo nane kero togota bobukurumi busire bwasinyuro gozira asengenjo bona roje nturi gwakano wange mitinyi ibire ngakioro chora abe to saba kabese rendo nya gwakarorire gwakabwatire nayo chiko konyera abantu babonyo igo yaninga igenteke kibwate chi effect chinene echichira nyare ko abantu baito bachakire gutwara stress ereye igoro sana ndike bonete kuligere rubu ya kabisa so that abantu baito banyore meshahara yawe ese gasi bakolira. Okay, asante sana Victor Bwanjita no secretary general w'Ikiombe ya Kenya Union of Clinical Officers mwarakolire gasi for some time toroche the first regime ne kogenda timadinga kero kende system ya health gorwa eba developed nekero ya ringa as national government ndire better ne kwete bono devolution ne what pros and cons chai
in terms of ekara tu alenge national government ndio things were mbi alenge straight yake lakini rende mbira utarenge straight ndio you see bona muno employment what in terms of employment when the devolution came abantu mba gwete impact ya devolution abantu baitomba hari getu ndio tu ale kuri kunsa abantu bakari kuchikira ko se alenge like 20 in KISII za yeto almost 300 and something yes doctors wa alinga basini ni bari getu na sasa were almost 1300 so devolution it is working nekerole inde some crooks bata mire konye interfere. That's why we say we don't subscribe to health service commission nga toira ne national government into as a union munanda as a secretary yes because devolution is working apart from again taking salaries na delays of promotions and litigation chawa observato nevi ntevi kevi transfer bisini which we can sort here lakini rende ekerora afya usoma ndiko wikero no promotion kare ekara bantu ekero tu akurigireria bantu injustice bakorere twali bali getu kuru 207 bali getu 209 tuye 2013 ekara baje ko promoted na serikali eri nkoro baje ko promoted 2017 ndio orojo muntu kuri miaka gosen 12 years olenge national government akaba secondary goje county mwacha konyore promotion ni ntangani yes ekere county government ya chake so by the end of the day I prefer yes accounting biya kolega hasi nekero lende ebintu ebisini ni ebyo tonyole we short salaries we short njera abantu bakuliko ndio abantu baito ba promoted it can work very well so igona kugote bangana promotion yabanyagitari naro ni what the problem yeah okay promotion tu anyako nyora I think last regime nero ya kolete promotion lakini ya kolete with partiality bantu baito mbabe promoted ba geto basikira some minutes which they never promoted our people okay right now ndo bote chikirin ko sa chikolete anesthesia ndio ndo bote chikolete ENT ndo bote doctor chikolete masters ndio omuntu uyo aho kolega asi masters area so merete lakini ese payslip ego so me area likiretu umuntu inabwa natware moral yoko nyakomenta masomo kwili yako nyabantu baitu okay asante sana ayuno munyakirogo Ogden tibadinga kero kende kero kurigeria system ya health bono ntoro mugabana we county ya KISII mosike Paul Simbarati kaguja ne system mwinya yoko tabanga kero kenda mali yoko ngotumekaringe bo bekinyagitari kero kenda banyagitari mbere bwate chemist gete okonyoro bachiruirira mali yoge chemist kiaye bono babekire system yoko manyango muruire gete igaye turi yogo gete erioge ri stock ya ine gatigale tase gete timati osegende ngugwakikeri na hospitals for sure mi mano nyamantara anselio aka kramentre enini ya devolution yani ugatusi as county ndio again to actually realize in this country osekoli lifestyle to waka chikura yes na ndio skuli ya bara itwa nyangire to chorase monomona ase national level yani ase nse ya Kenya ndio mwiwo musikiri katika shago wako teba who is the deputy president ye KNC wako teba nga NC ne ngabona igane company yani ingabona ibintu biko bagone company buna kuna kwagolete shares muno onye mwage techikura chinyinge moko nyora banta bange bago so serikali kintu kyagara na kwa ngena singenjo ye isokoligereria kara devolution ya chitenende health ya just county abantu baita bange sana balikiru abantu abange sana singenjo none kero machikali ya tabanga around 70% rende kibare local 30% bamanya kwa bali bakurusiko ndio igobono iye tabanga local sia bange mbanyorete chigasi under devolution ndio problem yo kerorora muno we secretariat ya birene lina abantu mbale bachakire ko bamune bago supportage yani timatinga kinda beka seke kusi lakini yani bago supportage devolution yasenjiri ko nyaragocha ikona ko tabanga abantu mbale bago sona ningane ya devolution na kuyiburukani yake ona ligereria serikali ya omosike Uhuru Kenyatta ya bwate ministry ya devolution ndio ligereria omosike Ruto bona iga ase ministry Jones Pierre sitibake chinde kwa rocha abantu bakobe kuna embatana bago so ofisi ya lakini manyanga deliberately atige ministry ya devolution isiko teyo oyino monto kwara kinga
kulingana ne na maoni ya Itali buna no muntu tari go support devolution ono igata kitabantu gusine kere gavana itagite gusine chibesa bono igachia boli ministry te ye address these issues koikuira na se president wa Cameroon so mata kimo gaka na chandikire matali gwise kuligire abantu to asairi obisi bono iga national level igo bagase ne support devolution so na kwa taba ogda ninga kero kende wizara ya devolution nero ne very important dia takire ko be kwa se asaji wizara chichi cho numero wense kabisa sengenje sokulire bono iga chibishare jaza achora package ndako beka abantu 10 simba saba ndio ingia dare koro serinde ya devolution era beka abantu 5 ine so igentongera abunera agotworo kinga taringo mondo devolution lakini goja siri swali irinde wata value mheshimiwa gavana yetu Simba Arati witu support tune union ngwa ma support nande ba don tora monera sengenjo igentongera kinda goteminga ina ki ndio dara gendera mwenye kwa mo support serikali because I saw you supporting Ngwae I didn't mean the same people mwete mugaonjo kero Ngwae union ndo diva in opinion alaga tokuta ndo am supported and then don't support our leaders because at the end of the day no tapon support na ero gocha kobo murayo and then karabe members jito babwate problem na ero to gochire to matebi naki abanta babaito na bari lakini kamenye ikire twaro rire na bono yaikire nga ebintu biri twabwate tware gokoramo ochakire ko bikora ensere ngao na batoko matebi na ende karange ko iguna bono igabana yito yarengo last time yangete ko ibintu twarengo matebi ibi agerete na ne project je bidabantu bali adagita chigabana bagasinywa sengenjo taigwere tebintu biri twara komote ai alienda contrary usikoli ligento honorable Simba Arati gavana yito yachakira gukora imne kiama ryogo it's a very nice thing the only thing tugasene gotabina na bantu baito especially even the users are very healthcare workers abanyagitari chinase clinical officers ne lina ki egentege kiakere is only that we need to support and to accept sengenja bantu bare bagote bakirwaninga ogendo getenkeyo let us support it asikira twale challenges una bana challenge njarenga oche system ikwara konyorana ki chisimi chirenge gutumeka konyora abantu bande nchibwa internet ebine bintu bono toranyare ko batoko birigere ninga kitoranyare to ko bi handle so that egende kebe successful egende yogera kinda de abantu baito ase accounting elina twara interactive ne governor gavana na bebwate goodwill sana na very willing ko work na abantu na ndako kora gas and na honest and no muntu na rota tabwate bukurumi tata ibintu munene gwisa kuligereria abantu baisa como support ebi chi program jiri agase ne koleta other than issue ya finances ebwate problem which is now bringing gas account ko benko gavana eronere nero muntu approachable na ndora nyare okore gas acha nikuulize yandara kubolia ayo munyakiro gwekombegia Kenya Union of Clinic Officers urusagiro rwa KISII watebe umugabana Simba Arati akusawa he is on the right track of which is Katai bono inki geko geroro cyane the system ye igo it means a problem yarenge asimuri ni burabanyagitari na amariogo ekamenya kogera akarete system ye egende Uganda gotebi umwana minto no ena se family eno nyomore binanje se tunturange nane tisaiga bantu bonsi mbabwikaini igo none kere serikali eko employer abantu bonsi mbari kubwika nanga ngambare the same muntu naro ranyore ngonyororo munyagita naro konyoro umuya na abantu bakumukwana ubuya naro gukwana bube igo none ase system ya ebintu bya mariogo abantu mbarororo bakonyora bakorere kibatwarira mukoro okoboko gotambe basoira ase kiganje kya mariogo na ndo imukiriga mariogo ari bachira bakora banyayirire isiko so tingo nyara gojaga nkane nginde imbi ase njo mbale bakababwatiru bakora babwata mariogo ya serikali ige bintu imbirororo na ndi mbuye system ya bororo singe njo bona igabona wi etutaite goikera ase eriogo karuya sokire tutatu kumanyanga kirizogeta so inte ekigira kingo ge support inde ase njo ngokonya kireko expenditure yarenge kwara konyare county gutumia chibes chinga so kugora mariogo kwanyora ngekere system eroro to kunyara kumanyanga yoge richiete ngori irete ngakiritumegete nkonyara kerege kore to busera ase gasi na so gutumia sa mariogo ayo nkonyara ko ba county bonga ngakiatumegete. Asante sana Victor Bwanchite timedinge system ye kerokende nenyare ko bagekuirege kegetambe na kerokende nekonye kweri konyorosha system ye ya yobochenu elinde kerokenda mariogo to kasabaroi ne veo colegas because you see a problem ya ngoro is accountability korale yes no akaro monta ko okoegwa mariogo
tumaidimoro ile kikwa ona ile system ile can work ndio as long as there is goodwill and what we urge the county government to do ndio basically to gather form with task force chihil chile health ndio chilo tunataka wanga health ile 100%. Kwanza we want to thank the governor na choro bantu bai mo clinical officer gradi saminga mune chief officer ne lea buari mune CC ndio, but that's not enough. We need a task force investigate make sure KTRH and all sub counties are working very well. Revenue ko generated ngobere kutumekere bia teriko enda mubiko y'abantu saje that a system yiyo kwanyebekire yes ko generate chibese chinga chikuchi ko kidana chire ko konya barwere baitu. By the end of the day, if we have that task force ROC ngendo tokoroke organogram ndio ya KTRH ni ye county tumanye ngaki abantu bakore gasi abafanyikazi who are the answerable to ndio, and then by the end of the day oyo okolire ligoso discipline ani mesa sinchirechi tari yeri bono muntu onyora okwanire gento kwanyora gwakirwe transfer gusengo chei tora kora igoso linde tora ategererwa ora nyore kwali ngase gete gento gya gusunire naye wachi express yourself kwanyora muntu gwakirwe transfer ese utatakete. Okay, asante sana ekero tugukora ide katugwateni sana ichuka actually tukore Egdon timatinga kirokenda as a professional kero tukura asamanga na county leadership and county government tikitugire national government and Kenya as a country. Where are we heading? I am a professional. You're not a politician. Again, the night you're going to get abaraya bange ba soire asechi obisi. I don't know what's an experience. What about tikio kora abantu ose yani n'abantu ba amuire ko bayigo senge nje sekurigeria bona iga igento kegendrete kuri ase national ndio whereby abarayi bari twachorete bayigoro mono bagase ni kunya kuplema abande naki bari bande no basoete kiganja bakayiba chibeso bonse bakakol bakagenda ndio ligere limuna baone kero musike Kenyatta yani Kibaki ndio rasoete obogambi ganyorete ya Kenya konyora ya saligune momosigoli orweta ororo goroku Daniel Arap Moi oyo siridere ne samo beka sagia ndio na igwete Kibaki osebanto ba kunya kotebanga Moi atigete country kira sabe bari osali yete chibesa agakora igo Kibaki asoeta agakira agasoa aganza gukora chi plan chiri ibintu biri atebeti abantu ndio bono sekuri muna bona iga abantu banganya ko plema ninga oya chetaga so akalichi besa agakora na munai ebintu biri asobora imbiri ko enda miri chikotokonya ase ngenjonye chialirwe abari bara asobogambe bona igatika bari abantu bari bari yete chibesa ntubone gasite tubona tokora abantu bari baso chikoti banze ko daisho chibesa chiria lakini asaba tu achorire ba implement chi program chiri bato tebeti chiagereta abantu bakabakira chikura igwese koligere aso buna gwata buna country yegendreta bona iga I think a style yo kunya ko playman yani timati ngaki ko playman yani kunya ko ibitamero gete ibitamere bibono mbiri go chikokonya abantu baito banyore kene uchikulira no uchumi bona iga uchumi bona igeta kira abantu bago ikaransa inze baligereninga we imbinto kibiri bono to as a country nkito bwana takokora tunyara ku Russia sama deni aya tole for example right yeah asante sana Victor Bwanchete timati ngakaro kende bona iga misimamo ni mikali you're not a politician lakini equally na no what the direction utaitensi ya Kenya gende ba as ba now timetinga kerekende kerengere kiongere kieke kegaroroche muraivensi ya Kenya moskede tali William Ruto agotabanga natagete ko bwati ko gotumike bunge ikegera ne procedure yeli chiko gokora chinkwana na Raila Odinga otebrenga sai hapo hatuwezi uikatoka ndense melitu achite 2008 ekara kofi nani alenge Kenya onye talibo nkwira na maandamano what will be the consequences na dekero kende kerengere kiongere kieko over the same you see and those artisans they are the ones that are leading us to this economic sabotage. By the end of the day, push and pull will not help. Later na kitu chikura na watu abantu bai na watu supporters bai ndio Ruto na watu supporters bai ndio so tigawa isaranse batebe Kenya is one. By the end of the day we need this country than anybody else right at the same time onye covid tepu ndise tibantu kendo kende gionsi COVID-19 ndio let people sit try to rethink that we need this country than anything else. Okay, asante sana ushamaliza Ogden sijui maoni yako kokora tulebona buno mintate vile bona iga samangana agendrete especially musikira Odinga ne president
inje gende yokanda batebi ringa Kenya nse ire yemo barawe banyanyora kere yemo bono mbata kunyiatana na singenjo ebanyanyora kere libo elimo asingenjo se kuligereria omosike Raila Odinga na bwate issues chire genuine na jira jibana to ko addressed bono ige cost of living sai as we speak abantu abangi bakora ranjara ne ringa bantu mbarata raisiko ke barorenga ke abantu bachandigite abana bagochinya gitari asingenjo babwate amarwaira ali agocha asingenjo otanyore ndagera bachakire ko babange sana abantu baitu bachakire kuengenta buna nkase nkuruo muswati unda montaira David Den ria yeri busaba tachiti kumuiraneri igachita akibeke ngori akengenta bono isa kuligereri bona igabante bare so frustrated asingenjo isa ntubona torega at least ndundu bwate chigas to kwenda twakora ndio no emishahara itikali gocha buya igora kini chigas ichinjiroro imagine umuntu utabwatie gas isikali abana bari chintakana isiko gali akiba survive so agero leaders betu bakonya kurwana igoro gaiga barabuma temba igode they are fighting esengenje barabumba bwate chibeza omuntu olenjara ngorwana arese kibuli igo tigabarengereria sabanda barenjara barenka abantu bari babakirite chikura abantu batabwati kende auna abantu babwanete kuligererio na ndonya aba leaders babwate enkoro yo kuligereria abantu aba egento babwanete kuira na insine chinkoro chiabo irinde bachama bakwana gukwana kende nkiyogera guikaransa igo gukwana na nyomba na geramo gwambana moka onye mwagosanire taligento gitagete besa gosefa kende gionse tigabachama bakwane basolve problem yetu bwate tuiranio chumi hita abantu bakore gas. Okay, asante sana na kilimbi mono sana umunyekerogo Ogden Obwoge pamoja na secretary ekimbegia Kenya Union of Clinical Officers Victor Bwanjete bimona singeje ko nyale biro bino gukwana no mugusiye mambia bono na kerokende na batu bari gusaba buno banyagitari muri procedure yugo kona neseka ntubese korana ndi megomo gekoba ikiagera by the way a sector last option but if you are overstretched we use that tool we are ready for to be consulted. Ndio. To available phone calls are always phone throw away. Yes. No to la tunaangira ubona no to kumnyoka uchi. Okay. Asante sana. Mwajibu tegerali abo nabo bisakuru kyombegia Kenya Union of Clinical Officers tulengenero munyakirogo Ogden Obwoge nabo igo Victor Bwanjete nabo no tugukorera magana magia nchira rwo jasinchira yubo ikirano n'ikisesa tungo sabanga tuchendale enerenka mu gusikisi afa.